Mwamikazi wo mu ijuru wishime, hareruya, kuko uwo watorewe kubyara, hareruya, yazutse uko yari yarabivuze, hareruya, urajya udusabira ku Mana, hareruya, ishima unezerwe Bikira Mariya, hareruya, kuko Umwami Yezu yazutse koko, hareruya, dusabe. Mana washatse ko izuka ry'umwana wawe n'Umwami wacu Yezu rishimisha abantu, turagusaba ngo ugirire umubyeyi we Bikira Mariya, maze uduhe kuzanezerwa iteka mu ijuru, ku bwa Yezu Kristo Umwami wacu, amen. Isi yose irakurata, Mariya wabyaye Umwami, ugahabwa ikuzo mu ijuru, aho uganje udusabira, kuzwa iteka mawe Mariya, aho wicaye na Yezu, isi yose mawe igukuze, igusange ikwiyambaze. Isi yose irakurata, Mariya wabyaye Umwami, ugahabwa ikuzo mu ijuru, aho uganje udusabira,